dufite abakristo badashitse, kuna wakristo ambao hawakamili wako itorero, hao ndio wamekuwa mzigo kwa ahantu hose, na wako mahali pote. Ndio kwa itorero tutekaga gakomeye. Ndio maana kanisa liko na shida. Ariko tunakugira abakristo bashitse, kama tungekuwa na wakristo wakamilifu ndio itorero hawangekuwa mzigo kwa kanisa. Haleluya. Haleluya. Afikiri kintu akasema tena, kwa bafite ibintu byose bibafasha gukora umurimo mwiza, wawe na vifaa vyote ambavyo vitawawezesha kufanya kazi, kwa zote zo kurwana runga, wawe na silaha za kuweza kupigana. Kwa zote tubazumuka tusigwanira bigakunda. Hilo ndio linafanya tuwe na matunda ya roho. Na kama hatungekuwa na silaha za sasa kiba imbuto zumuka zari zikweza, Shetani anaiba matunda ya kiroho. Tunaweza kusema tulikuwa na imbuto zumuka na tulikuwa na vipawa, ariko Satani yaraje nazisoroba. Lakini Shetani amekuja akazizabasha kubirisa kama hazikuweza kuwa na faida. Tuminota mikeya kandi tuza kuririmba, sinzi ko bitababangamiye umusobanuzi w'ubwihangana, ariko bivuye muri mwebwe byamaze gukoresha akanya gato, kuko nisobanura rwa kabiri rwa Timoteyo ibice ni 3:16 na ngaho tuza gusoma umwanya. Aravuze ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abeho ashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Amen. Kila andiko lililotungwa kwa pumzi ya Mungu lafaa pia kwa kufundisha, kukanusha makosa, kuongoza watu wazoeza njia ya uadilifu. Hivyo mtu wa Mungu anatengenezwa na kutayarishwa kufanya kila tendo jema. Amen. Tunaje kushima Umwami wacu Yesu Kristo. Tunashukuru Bwana wetu Yesu Kristo uduhaye umwanya wo kuba imbere yawe, ambaye ametupa nafasi ya kuwa hapa. Twakumbuye abavandimwe abo twari tuzi, tulisikia hamu ya kuweza kuwasalimia wandugu, turababona turishima cyane, na tulipowaona tulifurahia. Ariko dusanga bari kumwe n'abandi bafatikanije uru rugendo, na tukapata wako na wengine ambao kubera ko bari kumwe n'abandi navyo biratunezeza cyane, na tukafurahi kwa sababu tumepata wengine. Natwe turabakunda cyane, na sisi tunawapenda kubera ko twasanze mufatikanije urugendo tumepata mkiwa pamoja. Zaratunejeje cyane, tumefurahia sana, kandi turashimira bene data baduteguriye, na tunashukuru wenzetu ambao wameandaa ukuvuga ngo abantu bose kugira ngo twakire dufite abantu twakiyemo, watu kama hao ili watupokee. Kuna wale ambao tumepitia kwa wao, niyo mpamvu kugira ngo tubahangaha zaciye muri bo, ndio maana kuwa mahali hapa ni kwa sababu yao, nibo badukujije nawe kugira ngo tuwe duhagaze imbere y'iterambere na watu wengine ili tuweze kusimama hapa. Imana yo mwisho ihabwa ishorero. Kwa hiyo nabo turabasabira umugisha w'Imana, na tunasema Mungu awabariki. Ubundi turashimira itorero Tritazi bamaze gutanga ico kibazo, na kanisa tunashukuru kwa sababu hawakukataa. Turashimira Bishop kuko yemeye, tunashukuru Bishop kwa sababu ametukubalia. Nabonye ari umuntu mwiza, nimeona akiwa mtu mzuri, twarabanye muri kesha kwa gatanu, na tumekuwa na yeye katika kesha, kandi nabitekereje mbibwira bene data, na nimewaambia wandugu, ndababwira ngo ukuntu umuyobozi mukuru birahenze cyane. Ni jambo la thamani sana kuona kubera ko umuyobozi ubana n'utanga buri gihe cyose, na kiongozi kuwa katika watu hazitererane na bila kuwa mbali na wao. Niyo mpamvu azakomeza kubana nabo kubera ko abakunda cyane, maana ataendelea kuwa na wao. Buri umwe bituma sinzi ntamba zimwe na zimwe mchungaji kupoteza kondoo ni ukutabana nazo kwa sababu ya kutokuwa pamoja na wao, ariko abana nazo kenshi ntabasha kuzizimiza. Akiwa karibu na wao hawezi kuwa. Turamushimira Imana yo mwijuru. Kwa hivyo amashimwe yanje aratambutse, kurani zangu zimepita. Kuko Paulo yavuze ngo tumukagire irindi deni mugira. Paulo alisema tusiwe na deni lingine, ongereza deni ryo gukundana, bali ni deni la upendo. Yesu arabishimangira aravuga ngo cyakagira ikindi kintu bo bazabarebera ongereza gukundana gusa. Na Yesu akasema usiwe na jambo lingine, turegeje hano no gukunda bene data, kwa sababu tukiwa hapa ni upendo wa. Niyo mpamvu twishimanye muri uyu mwaka, ndio maana tumefurahi pamoja. Kwa gatanu twaganira ijambo ryo gukanguka, tumeongea neno la kuhusu kuamka. Tumaze kuganira tuza kubona ibintu biza biranga umuntu wakangutse, na tuliona ishara ambazo zinaonyesha yule ambaye ako macho, ariko dusanga harimo ikiza kigaragaza umuntu wakangutse akumva ijambo ry'Imana. Tukapata ya kwamba kuna mambo ambayo yanaweza kusifisha yule ambaye amekuwa macho.
kubera ko abantu bamaze kusuka neza baba mu busanditswe cyane. Watu ambao wameamuka vizuri ni watu ambao wako makini. Niyo mpamvu natekereje kuganira hejuru y'akamaro k'ijambo ry'Imana, na nimekusudia kusema kuhusu umuhimu wa neno la Mungu. Umuhagarisi Kristo yavuze hejuru y'ibitabo bitagatifu cyangwa se igitabo cyera, amesema kuhusu maandiko matakatifu, avuga ukuntu abantu bacanze, na amesema vile watu wanapinga. Ndavuga hariho abandi bacanze ariko kandi basa n'abagikunze. Kuna wale ambao walipinga lakini wakiwa wanapenda. Ukuvuga ngo umuntu gutunga ikintu ariko ntabikoreshe kandi ari cy'agaciro, kuwa na kitu fulani lakini hauitumii, icyo kintu ndaza kuganiraho. Nitakuja kuzungumza. Natekereje kuganira amagambo makeya umwanya mutoya ku ijambo ry'Imana. Tutaongea maneno machache kwa neno. Hejuru y'akamaro k'ijambo ry'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana riri umumaro. Umuhimu wa neno la Mungu. Ukuvuga ngo muri ibyo bintu birindwi natekereje, kwa mambo haya 7, bine byaya muri iki gice twasomye, na mambo manne yako. Ibindi nizo ngiye gutangirira kugira ngo biganireho kanya gato. Nitayaongea. Gusa sinzi ko zanihuta cyane. Nukuvuga ngo ibyo bintu ngiye gutangirira ku cyambere. Tutaanza kwa kwanza ukamaro k'ijambo ry'Imana, umuhimu wa neno la Mungu. Nukuvuga ngo mu busanzwe hari iby'agaciro muri ubu buzima turimo, kuna mambo ya thamani katika maisha, ariko kandi ijambo ry'Imana rirarenze kuba Kristo bariko baje mu ijuru. Neno la Mungu ni zaidi kwa Wakristo, kugira ngo ritunge wamara gushira uruhande, ili uweze kuwa na tumenye agaciro kandi tumenye n'akamaro kandi, na usijue thamani yake. Biteye ubwoba cyane kubera ko ni ikintu cy'agaciro, jambo la kushangaza. Ariko kandi iyo wamaze kumenya agaciro k'ijambo ry'Imana, lakini unapojua umuhimu wa neno bibasha kugirira umuntu umumaro mu gihe bibashe kumenya agaciro kandi, unaweza kukufaidi. Ariko igihe utaramenya agaciro kandi ntiwomenya n'umumaro w'ukugirira. Abantu bataramenya akamaro k'amazi, wale ambao hawajui mu mubiri yabo ntibazamenya n'icyo amazi azakora ku buzima bwo hawajui maji yako na faida gani. Ariko bamaze kumenya akamaro k'amazi mu mubiri, lakini wale ambao bakoresha amazi mu gitondo iyo bazutse, wanatumia maji, bagakoresha amazi saa sita, wanatumia maji, bakongera bagakoresha amazi ku mugoroba, wanatumia maji kubera ko basobanukiwe bamenya agaciro k'amazi, kwa maana wamejua. Ariko batarabimenya n'ubu nyine barashaka, abaganga barashaka icyo kibazo cyo kwiyama, wale ambao hawajatambua hivyo hata kubera ko ntibigeze batambura agaciro k'amazi, kwa maana hawajajua ntibamenya n'umumaro w'amazi mu na buzima bwabo. hawajui faida ya maji, Kandi amazi afite umumaro munini hagati mu na maji yako na faida. Umuntu utiyobasha kubitahura ngeretse nyine abibishuri bakabihabwa neza. Huwezi ukajua hayo, kuko amazi Imana yararemye kugira ngo afashe abantu mu bintu byose. Maji Mungu ameumba ili aweze kusaidia wanadamu. Natekereje kuganira ku kintu cya mbere, akamaro k'ijambo ry'Imana. Ikintu cya mbere n'ibyo kurya bidutunga muri uru rugendo rwo kuja mu ijuru. Neno la Mungu ni chakula kwa safari hii ya mbinguni. Nukuvuga ngo umutiyeni afite ibyo kurya afite, unapokuwa hauna chakula, nicyo umuntu azananirwa mu rugendo afite, wakati huo unashindwa safari. Ariko igihe cyose umuntu afite ibyo kurya, lakini unapokuwa na chakula, urugendo rwose urushobora. Safari inaweza kuwa tugiye guhaguruka iwacu hari hama twatekeye, tuliposimama kwetu tulikuwa na zibasha kuduhuza muri iki gihugu, na tukaweza kusafiri hapa kugira ngo natwe tuje mu bwami bw'Imana, ili tuende kwa ufalme wa Mungu. Hari hama tugomba kubika, kuna ile chakula ya safari kandi bikaba mu mitima yacu, na tuweke ndani ya roho zetu. Iryo banga ni ukubika ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Hiyo ni kuwa na neno katika roho yetu. Ubwo twalibikiye mu mitwe rizalitugora, tukiweka kwenye kichwa itakuwa ngumu sana. Tuzobasha kuri iryo riri mu mutwe, hatuwezi tukala likiwa inaweza kuwa neno la kuongea lakini halitasaidia. Ariko ikiza gituma ijambo ry'Imana rigira akamaro, lakini kinachofanya neno la Mungu ni twalitekereje k'ibiryo tugomba kurya buri kanya, wakati tumechukua kama chakula ya kila siku. Abantu byagiriye akamaro, watu ambao wamenufaika. Yeremia usomye igice cya 15 umurongo wa 15, Yeremia 15 bizarivuga ngo amagambo yawe amaze kuboneka, maneno yako yalipotokea, nimekula ndangije kuyarya, na nilipokula wabera umunezero, yakawa furaha kwangu, n'ibyishimo, na furaha kwangu, kandi bitari iby'inyuma, na sio furaha ya nje. Ibyishimo by'inyuma ni iz'akanya gato, furaha ya nje ni ya muda mfupi, ariko ibyishimo byo mu mutima, lakini furaha ya kiroho ndio bishingiye, ni furaha ya bishingiye mu kumenya ijambo ry'Imana, kujua neno la Mungu, kumenya akamaro k'ijambo ry'Imana, kujua maana ya neno la Mungu. Igihe utamenya agaciro k'ijambo ry'Imana, wakati utajua maana ya neno la Mungu, tuzorirya, hauwezi ukala, kandi muri uru rugendo uzogumuma, na katika safari hii ijambo ry'Imana rifite umumaro, kwa maana neno la Mungu lina maana. Haleluya! Iyo tutayiriye, kama hatujala, tubasha kugira inzara, tunayo na njaa, iyo
jambo hawezi kuwa na mafanikio, hawezi kuwa na faida kwa sababu wamezibia. Wale ambao wako na chakula hao ndio wanaweza kusafirisha chakula mahali pengine, na Wakristo walio na neno ndio wanaweza kufaidi kwa sababu wamekuwa furaha ndani ya mioyo yao. Haleluya. Yesu umunsi alikuwa agaragazwa n'umwanzi. Yesu alipojaribiwa na shetani. Umwanzi wamurenze ngo yagize iminsi 40 n'amajoro 40. Shetani akamwona alipokuwa bila kula. Ariko ngo aramubwira ko se kuri umwana w'Imana. Lakini akamuuliza je, ubushobozi bwo guhindura aya mabuye akamutsima. Unaweza kubadilisha haya? Kwa nini usibadilishe mawe? Yatakuwa leo nani kumweleza ubushobozi mfite. Kama angelikuwa mimi ningemwonyesha. Ariko Yesu aramubwira ngo tutunzwe gusana imitsima. Lakini Yesu akamwambia hatuishi kwa mkate. Ahubwo tutunzwe n'amagambo basaba mukanwa. Kwa sababu ya neno l'Imana. Ni neno la Mungu. Haleluya. Haleluya. Praise God. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Umunsi umwe Eliya yagize inzara. Siku moja Eliya akawa na njaa, safari ya kwenda mbinguni. Praise God. Biblia isabifita kisano. Ni mambo mawili lakini yana uhusiano. Navuga hejuru ijambo ry'Imana risabitanga umuco. Neno la Mungu hutoa nuru. Ishaka bibiri gatanga ubwenge. Na neno la Mungu hutoa hekima. Tuzomuze kubikubira mu kintu cyaka bibiri gusa. Na neno hilo tutakuja kubera ko natekereza sana bifitanye isano. Kwa maana nimeona kuna uhusiano. Iyo mtu yamurikiwe unapokuwa na nuru, bisho ntibafite n'ubwenge. Ni wakati huo ako na hekima. Ubwenge butamurikiwe. Lakini ukiwa na hekima, ubwenge butashoboka kumarira. Na hekima hiyo haiwezi. Kandi ijambo ry'Imana rizatanga ubwenge. Na neno la Mungu hutoa hekima. Kandi ijambo ry'Imana ritabasa. Na neno la Mungu ni nuru. Ukuwako bilisomye Biblia. Unaposoma Biblia sura 119 umurongo w'105 na mstari wa 105 hapo ijambo ry'Imana ritabaza muri birengesa. Neno la Mungu ni taa miguu yangu. Ukuwako iyo udafite ijambo ry'Imana, unapokuwa na neno la Mungu muri kirumuntu inaweza ikakuonyesha ukuwako isi yuzuye imyobo, dunia imejaa na mashimo. Ariko iyo ufite ijambo ry'Imana ritabasha kutukiwa na neno la Mungu linatuangazia. Ukuwako iyo udafite ijambo ry'Imana rizarikurumurikira muri ya myobo. Unapokuwa na neno la Mungu linakuangazia katika mashimo. Isi yuzuye umwijima, dunia imejaa giza. Ariko icyobasha kutumurikira ijambo ry'Imana, lakini kile ambacho kitatuangazia ni neno. Kugira ngo tubashe ibashe kutuyobora, ili liweze kutuongoza tutume mu myobo, tusianguke kwenye mashimo. Musumeragiye gusenga. Siku moja nilienda kwa maombi. Imana ibishurira imyobo itanu ibasisi. Mungu akanifunulia mashimo 5 ambayo musimi yo myobo gusa no kufite ijambo ry'Imana. Ili kutoingia katika mashimo haya ni kuwa na neno la Mungu. Navuga rimwe gusa ryo kwereka ko ibyo zose ukora muri iyo myobo itanu igihe cyose ufite ijambo ry'Imana nukuvuga ngo rizakukurikira muri ya myobo tuzoyivamo. Nitasema moja ambalo linakuonyesha kwamba unapokuwa na neno la Mungu litakusaidia hautaanguka kwenye mashimo. Haleluya. Haleluya. Yesu yuzuye imyobo niko narivuze. Dunia imejaa mashimo. Ariko iyo myobo ibaza abantu. Lakini mashimo haya yanaangamiza. Hana watu tuzi kwa abanyabwenge. Na wale ambao tuliwatoa kama ni. Ariko kubera ko batamurikiwe. Lakini kwa sababu hawajapata. Ndio mambo bayiguyemo. Ndio maana wameanguka. Muri iyo myobo Imana yakushuriye. Katika mashimo haya. Hari umwobo w'inyigisho z'ibinyoma. Kuna mafundisho ya uongo. Ariko iyo ufite ijambo ry'Imana ryuzuye muri wewe. Unapokuwa na neno la Mungu limejaa kutambuka uwo mwobo atakugoye. Unaweza ukapita kwenye shimo. Kubera ko tuwugomba kubera ko ufite itabaza. Hawezi ukaanguka kwa maana wewe ukabasha kumurikira ubwenge bwawe. Kuna nuru inakuangazia. Ikakwereka ugomba guca. Inakuonyesha mahali. Ugomba ijambo ry'Imana rizamurikira ibirenge byawe. Maana neno la Mungu ni taa miguu yetu. Umwanditsi yaranditse muri ico gice narivuze umurongo w'130. Katika sura hiyo mwandishi ameandika, yaravuze ngo ijambo ry'Imana umaze kwishurirwa ijambo ry'Imana, nilipofunuliwa neno la Mungu ngo ryapindukiye umuco, limekuwa na nuru. Birangije ngo kumpindukira umuco, ilipokuwa nuru kwangu, ngo kandi rigaheza n'abasubwenge, na niliwapa wenye kutojua likawapa ujuzi. Ikibazo cy'abantu batarishuriwe ijambo ry'Imana, kuna watu ambao hawajafunuliwa neno, ngo libaheze umuco ili waweze kupata nuru. Nabo tunabona n'ubwenge bakomeza kuba mu buswa, wao wameendelea kuwa wajinga. Ndio mpamvu ndio maana Yesu Petro yavuze ijambo. Petro akasema, abamwibuye jiwe ngo yavuze kwibuye ngo risitaza
jiwe la kikwazo ni rutare rugusha na mwamba wa kuumiza. Abo ijambo ry'Imana ngo barisitayeho ngo ntibanyumvira. Neno la Mungu wamekuwa vikwazo kwa neno la Mungu hawakulitii. Kubera ko ntibagitayeho kandi ryari ryabo. Kwa maana hawaku lijali na ilikuwa ni yao. Mungu ambia tutitaye ku ijambo ry'Imana. Tunapokuwa hatujali neno la Mungu, turyumvire kandi ari twebwe tuligenewe na kulisikia na kulitii, isogeye cyose tuzagwa mu myobo. Wakati huo tunaanguka kwenye kubera ko twanyumviye twasitaye kuri rya jambo. Kwa maana hatujasikiza neno la Mungu, tumejikwaza. Ariko twamenye tukanishurirwa. Tunapofunuliwa neno, sasa duhindura kuri umuco. Neno linabadilika kuwa nuru. Haleluya. Amen. Tuzamuye sisi. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. 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 Abafarisayo n'abanditsi, Wafarisayo n'abandishi bari bazi ivyanditswe sha, walitoa maandiko sana, ariko babisitaraho, lakini wakakwazika. Ndio mpamvu bishukurisha umwami Yesu. Ndio maana wamemuua Yesu. Dufite abantu bazi ivyanditswe, kuna watu babisumvira, lakini wamekuwa vikwame. Ndio mpamvu navuze bafite ivyanditswe mu mitwe, wanao maandiko kwenye vichwa vyao, bazabasha kuyahishura ayo magambo, hawawezi kufunuliwa. Daudi yavuze ngo kubera kumva kwiyumvira ayo magambo. Daudi amesema kwa kufikiria umuzagi ubwenge buruta abanyigisha bose. Mimi nina hekima kuzidi walimu wako, kubera gutekereza amategeko yawe, kwa sababu ya kufikiria maandiko. Umuzagi ubwenge burusha abasaza bose. Mimi nina hekima kuliko wazee, kubera ko abasaza banatekereza ku mategeko y'Imana, kwa sababu wazee hawajafikiria. Abo ngabo basaba ngo ubwenge bwabo bukabifabusa. Hawa wanaweza kuanguka kwenye masikio, ariko batekereza ku ijambo ry'Imana. Lakini wale ambao wanatekereza ku mategeko y'Imana na kufikiria kwa maneno ya Mungu, azabahindukira umuco, wanakuwa na nuru. Bezi banashora. Haleluya. Haleluya. Dufite abantu bishwe mu vyanditswe, kuna watu ambao wako katika maandiko, ariko nabo gukingiriza abandi bantu kugira ngo batinjire mu nzu y'Imana, lakini nao wamezuia wengine ili wasiingie katika nyumba. Kandi ntibamurikiwe barasitaye, hawakuangaziwa bali wamekwazika. Abagabo babiri Biblia zivuga, kuna wanaume wawili Biblia inasema, Humenayo na Fileto, Humenayo na Fileto, ngo bari baragushijwe no gusitara ku ijambo ry'Imana, walikuwa wamekwazikwa kwa neno la Mungu. Ngo baragize babwira abantu ko umuzuko warangije kuba, wakaambia watu ya kwamba ufufuo umekuja. Sitaye ku ijambo tazamenye ukuri, unapokwazika hauwezi ukajua ukweli, ahubwo usigaye tubwira abandi bamarukubika kwizera kwa benshi, lakini unaenda kuangamiza imani ya wengi. kubera ko abantu bahari ubunyine, kwa maana watu hao wako hata siku ya leo, umusaruro wabo uracariho n'uyu munsi, hata kizazi chao kinaendelea, na wameingia katika kanisa, kubera ko basitaye bakagwa, kwa maana wameanguka, bari bakubwira abandi ko nizo bizeye nabyo gusupizera kwao, wanaendelea kuangusha imani ya watu. Abagabo n'abadafite ijambo ry'Imana ryuzuye muri bo, wale ambao hawana neno la Mungu, ariko dufite ijambo ry'Imana ryuzuye muri twe, tukiwa na neno la Mungu ribasha kudufasha, linatusaidia. Ikintu cha gatatu, na neno la tatu, ijambo ry'Imana ni kota. Neno la Mungu ni upanga. Nisome mu Efeso, kisoma Biblia kwa Waefeso, ibice 6 umurongo wa 12, sura 6 mstari wa 17, ngo bahaye kota y'umwuka ryo jambo ry'Imana. Biblia inasema ni upanga wa roho ambao ni neno la Mungu. Kubera ko urugamba dufite hano ku isi, kwa sababu vita tunayo, turarwana nabo tutareba n'amaso, tunapigana na wale ambao hatuoni na macho, ariko dufite ijambo ry'Imana kikota, lakini tukiwa na neno la Mungu kama upanga, dufasha gutsinda urugamba dufite, inatusaidia kuweza kushinda vita. Ariko uyu musirikare yagiye ku rugamba ntatwaro, askari akienda vita bila bazamufata zoroshe, wanaweza wakamshika kirahisi, ariko afite ikota ntawopfa kumufata, lakini akiwa na upanga hawezi akashika. benshi baretse ijambo ry'Imana kuryitwaza akakujya ku ikota, wengine na wameacha neno la Mungu kama upanga, cyo gutuma Satani yabafasha abajana bashika. Kwa maana shetani amewashika na kuwachukua, abo bantu bari mu ngero zose, na watu hao wako kwa ngazi zote. Ndio mpamvu Satani yafashe ingero zose, ndio maana shetani ameshika watu wengi, bakananirwa kubikura mu Bakristo bakishwe kuri, wameshindwa kuwa Wakristo wakamilifu, bakaba ibisitaza, wamekuwa ni vikwazo kwa wengine, ndio bamwe bakishwe kuri bakabasha kurwa, na wale walikuwa wameokoka wakawalishwa mazao lishano kugushwe muri aba batoya. Inasema atakuwa ama ni bora wakati cyari kumukwiriye gereza kumushira nini ngo mwijosi ngo bakamutamumya, adhabu yake ni kutupwa kwenye bahari. Katangariza abantu baje gusitaza abandi mitori, acha niseme kwa wale wamekuja kuwa vizuizi kwa watu wengine, muzobona ishero rimudahindukira, ole kwenu kama hamutabadilika, ariko cyo babwira nuko muhindukira
guhindukira muri munsi wa none. Lakini neno ni kwamba mubadilike Mugakurikiza ijambo ry'Imana. na muweze kufuata neno la Kuko Mungu, mudahindukira nyuma hari ishano. kwa sababu ole iko nyuma yenu. Tuzamure ijambo ry'Imana. Tumupe Haleluya. haleluya. Ikintu cyaka Na neno la nne, dushitse hajya twavuze twasoma ijambo ry'Imana. mahali tumesoma Biblia yavuze ngo ijambo ry'Imana rigira umumaro. Biblia imesema neno la Mungu Kandi liko na maana. risoje. Na nimemalizia. Yavuze ngo rigira umumaro wo kwigisha umuntu. Neno la Mungu lina maana kwa kufundisha mtu. Nta kindi riza ritwigisha twisomye Biblia ijambo ry'Imana. Unaposoma neno la Mungu, Iyo haravuga ngo ijambo ry'Imana rigira umumaro wo kwigisha umuntu ukuri. ni lina jukumu la kufundisha mtu kweli. Ukuvuga ngo abantu bataramenya ukuri Kama watu hawajajua ukweli, bagendera mu kindi kitari ukuri. wanatembea ndani ya kitu Ariko iyo abantu bamenye ukuri, lakini wanapojua ukweli, Yesu yaravuze ngo nimumenye ukuri kuzaba abatura. Yesu akasema mkijua ukweli itawaweka Abantu huru. batuye mu bata bw'ikinyoma. Watu wanaendelea kuishi kwenye uongo, Ariko nitumenye ukuri kuzatubatura. lakini tukijua ukweli, ukweli itatuweka huru. Ikintu cya gatanu Na neno la tano, yavuze ngo ijambo ry'Imana ngo rizabe misiza. na neno la Mungu litakuwa ushuhuda kwao kwa sababu ya dhambi zao. Abantu ijambo ry'Imana ritemeje ibyaha. Wale ambao neno la Mungu halijawaweka kuwa wenye dhambi Niba ari abafite imitima imeze nk'amabuye. ni wale wako na roho ambazo ni kama Niba mawe, ari abagabo batagunda ijosi. ni wale watu ambao hawawezi wakatubu, Niba ari abantu batofa kumva umuntu uwo ari we wese. ni wale ambao hawawezi wakasikiliza kila mtu. Ariko ijambo ry'Imana rigira umumaro wo kwemeza umuntu Lakini ibyaha neno ze. la Mungu liko na maana sana kuweza kumjulisha mtu dhambi zake. Petero umunsi umwe ngo yarabwirisha hari umunsi wa Pentekoste n'umunsi wa Petro Pentekoste. akahubiri siku ya Pentekoste, Abantu ibihumbi bitatu ngo baremera. watu 3,000 Kubera ko ijambo ry'Imana ryari riturutse ku kwa mitima yabo. sababu neno la Mungu Ngo babasha gutsindwa, barangije gutsindwa barihana barabatizwa. wakaweza kukiri na kubatizwa Kubera ko bari bahuye n'ijambo kwa ry'Imana. sababu walipata neno. Rizaryemeza umuntu ibyaha ze. Neno la Mungu linafanya mtu Umunsi umwe Pawulo yabwiye imbere ya Agripa. Siku moja Paulo alikuwa Baravuga ngo Fileto baramukubita baramubwira ngo Pawulo narasazijwe n'ubwenge. akasema Paulo amekuwa mwenda wazimu kwa sababu ya, Ariko wari gutegera icyo Pawulo yari kuvuga. lakini Aha mu buhamya bw'aho Yesu yamukuye. alikuwa anatoa ushuhuda mahali, Aravuga ngo wamubuzeho gatoya kwe kugira ariko avuga ijambo ry'Imana. akasema vile alikuwa Ukandemeza kuba umukristo. umekosa kadogo na vile Kubera ko yari kuvuga ijambo ry'Imana. Pawulo aramubwira ngo wewe n'abandi bose bantu ntukeretse ko mutabifuriza n'izi ngori. Ariko mwese ndabifuriza kumera kuko. Paulo akasema ninatamani nyinyi wote mkue kama mimi, ila msikuwe wa Ijambo ry'Imana rizaryemeza abantu ibyaha. Neno la Mungu linafanya watu wakubali dhambi zao. Ikintu cya gatandatu. Na neno la sita, Ijambo ry'Imana rizaritunganya. neno la Mungu linaweza kusafisha, Niryo ryonyine rizaryeza umuntu. ndio linaweza kusafisha. Umunsi umwe Yesu yageze ahantu Siku moja Yesu akafika mahali ngo babibe ibyo kurya ari kumwe na Petero na Yohana. wakawanyima chakula alipokuwa na Ngo Petro. noneho basaba Imana ko umuriro woturuka Wao tukawuha. wakafikiria kuomba Mungu, Arababwira ngo icyo si cyo cyansanye. lakini akamwambia hasija Ariko bukeye kubera ko yari akomeza kubigisha ijambo ry'Imana. lakini kwa sababu aliendelea, Arababwira ngo noneho ubu nyine mumaze kuba beza. akamwambia Ariko ubu nyine noneho mumaze kuba beza. siku hizi nyinyi Kuko mmesafishwa, mu mwatunganyijwe kwa n'ijambo. maana mmesafishwa na neno la Mungu. Ijambo ry'Imana rizaritunganya. Neno la Mungu linaweza kusafisha Ijambo mtu. rya kane rya karindwi. Na neno la saba, Ijambo ry'Imana rizarihana umuntu gukiranuka. neno la Mungu huelekeza mtu kwenye Nasomye mambo. muri Bibiliya Takatifu. Nimesoma kwa Biblia Havuga ngo gutoza umuntu gukiranuka. ni kufundisha mtu kuwa mwenye haki. Ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana niryo rizaritwigisha gukiranuka. Neno la Mungu linafundisha mtu kuwa mwenye Kandi haki, iyo ritwigishe gukiranuka, na unapofundishwa kuwa mwenye birarikane haki kuvuga ngo umukristo wuzuye. lina shabaha ya kuwa Mkristo, Kandi yamavuga mu ntego ya na